Ni kweli kabisa kwamba kusema atakubarika kuna atakayeweza kuzuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote, asema Jemima Thiongo. Mulirisi abundu bano liyosyo sichuli ya lero nobwiro marohia ninga buhere buriyo kwechomya mwame nasaye kulokubera lyalilwe kulokubera bwami bwe kulokubera bukinga mubwe ichuli ya lero no mulirisi no kurachirira muno mberi khobeno no kanyananga ende mwame nasaye mbwabe nalo syange nafu khumbosi yae kongulu aba nasanga sibwe mukari wefwe inyanga ya lero ino. Inyanga ya lero uchobana ku kanyanga mwame nasaye nalo senafu okhola mu lyandiko lye mustabo sia Yohana omulyangiro kwili okumendo mulala olunyiro kuchosoma lwo ne khana kusoma lwo kusasaba indagano ibola Yohana mulyangiro kwili okumendo mulala olunyiro kusoma lwo ne Biblia inasema hivi. Lakini Yesu alipopata habari hizi alisema, ugonjwa huu hautaleta kifo bali umetokea ili kudhihirisha utukufu wa Mungu. Kutokana na ugonjwa huu mimi mwana wa Mungu nitatukuzwa. Ni mbosimo mnasaba na bola imbosimo Yesu Kristo abana alosanafu inyange ya lero ino. Yecha na handi lunyero lokusasa wa khushola saba indagano ibola mbwe alipopata habari kuwa Lazaro ni mgonjwa aliendelea kukaa huko alikokuwa kwa siku 2 zaidi. Ndipo akawaambia wanafunzi wake, tuendeni tena Yudea. Umurisi nukuchiana nawe huchoba nukusomanga alafu huchie olunyirilo makomeka daronende tisa ohusia makomeka nene lichine. Aindagano yibola mbwe wale Wayahudi wakasema, tazameni jinsi alivyompenda Lazaro, lakini wengine wakasema aliponya kipofu, kwa nini hakuweza kuzuia Lazaro akufe? Yesu alipofika penye kaburi akiwa amefadhaika sana. Kaburi lenyewe lilikuwa katika pango ambalo mlango wake ulikuwa umezibwa kwa jiwe. Akasema, ondoweni hilo jiwe. Dada yake marehemu Martha akamwambia, Bwana, patakuwa na harufu kali, kwani ni siku 4 zimepita tangu azikwe. Yesu akajibu akamwambia, kama ungeamini ungeona utukufu wa Mungu. Kwa hiyo wakaliondoa lile jiwe. Yesu akaangalia mbinguni akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa unanisikia, na najua ya kuwa huwa unanisikia wakati wote, lakini nimesema hivi kwa faida ya hawa ambao wako hapa, ili wapate kuamini ya kwamba wewe ndiye uliyenituma. Baada ya hayo akapaza sauti yake akaita, Lazaro, toka nje. Yule aliyekuwa amekufa akatoka, mikono yake na miguu yake ikiwa imefungwa vitambaa. Yesu akamwambia, mfungueni awe huru. Livero mulirisi nilende kulumwa manasaye kulumwa manasaba na dahari khobe nukulosyangia abena losyangia nasi alendewe ili nafu khobe nukulondereranga nende khululira mumwa manasaye adahari khobe nokwechirisya mumbera sina. Umulirisi khuwela sabwe nao ndaha okhusaba olimana nawe khumbosi koringa ino iri nende okhuimalira mbwe nukuna chakolo siya khukene kano manyoro khumalire mwa manasaya maro chako banalo syange nafu. Inyanga ndala khwali nende omundu mulala omulimi owali nachire khuraka naraka bindu bibiri, yaraka madaywa naraka nende esimuli. Bino byosi byali bipande ebyali nakhengere ngesipande siri daywa ende sipande esisimuli. Abwena omulirisi yecha namale khuraka ariyo na chakolinga ibintu nokongole bikhola
mukulinga khoe ye challenge simuli sikhulire lwangu serere masafu serere maua amasaga kama robakho siri khwechirisiangia muli khulalesyo olunyuma yechi meda so chuhiranga macha chuhira machi byosi abichuhira machi khulu khubera bohire boyali yabehera endo dakho khula kurungulala dahira bikhole byosi olunyuma ese chisekhola sana mbwe esimuli sieche sya khola amaua sya masaga kalokho maua kachirira lakini elida yanali lichelebe khasilira khusinu syo sakhabadawe yechere bari ndara kesi afwa ne kosesino sirisirie yareba ko bandu ari sindu eso dayero chokasa machi atamu kupokole kwa kulu ko machike khalemo yakhole byosi po sibina mulro yechera olunyuma lwe miyosi kyali kyabera khomo nalala alala ahamoda harula khudayoko nakhasingira nekhamalo singira nekhakhula salwangu khakhula khadanyuha khakhira simuli siriale khamoda hano ni echuhira mbasi chuhiranga machi yechuhira kando khandi yosi amado yakane kasingire kosi kachako mera kosi kachako khula ni echuhiranga alambwe abundu ano amada yakama singira tofauti ohira khandi simuli siara kasiria narebare nebino biri bifana biro khusi umulirisi khanemba mwami nasaye aliendelie chomo eliamakhuwa kosi akabechanga nakhola enda akabechanga niyo seresia inyanga ya lino musabo sha Yohana Yesu aruyi malrari nam Yesu aruyi malrari ama indagani ruyi marambwe Yesu korongolo yali nakenda nakhole mirimo ke yeche yola abundu bamubora bari mwicha wa Lazaro afuire omwicha wao Lazaro afuire nawo bora abo borari amukano malwe kosi anono no mulwaye arikano malwe kosi khasikana fuira sikana bwera mulifu khabadawe lakini kana bwera mu kingula ko elira lyo mwana omundu inyanga ya lero ino mulirisi Biblia ibolambwe Yesu yeche yamenya khani shanga kibiri zaidi abundu yali nali alia nasi yukhola mirumo kyuma mnasaye nasi yoselesha mirumo kilekya echo khola khuselo khuno abwe nano mulirisi niyo lolinga mbulida yali no lyosi omuraki yara kanale kherere lakini simulisha chira lwangu elida yali yacheleba ehonya loba no linganga bula mubwao mbwe Yesu Kristo amalo musaba imbosi wasaba nasaye imbosi wate molama wate mofunga wate mo ine sadaka wate mo chemo kanisa wate mo bamuombefu wate ma okhole kongoya olrana saye ata chinyembo chiyosi watunga orumwa nasana na orora ko chinyembo mashairi kosi watunga orumwa nasai ana orora ko mashairi yako lakini byose sibina murro chimba khawakhuba lakini wapi wadonga no likalunga lukado khusialo khono eyo byosi manyori olikoringa elida yua eliara kwaliria elida yani rakwa sili khulanga nilichakulu khusakasela koringa simuli esimuli sikhulanga nibasiye komera lakini sakasididi nisioma lakini lida yona liyo likhulanga niliyihasi mberi elida yali khulanga liyihasi niliyira misi mukari eria liyira misi nililandala nilichako khwania kolinga chimbandu chaliyo chinyale chosi singira nichi singira chinalya sina ebya chinalya binarulena aliyira misi eria liyira nilisokonde munde bamulya okhuda khokonya mbwe obwemo bwali omuyaka ne kwicha khasina liye khabadawe ebikhabya esiminyuni siola korongesi ya khubera khuchiri sieso lidalo no khasili no makhabadawe nese kironyelo mbwe bindu bindi binyala khuoma lakini mado yakhasikoma ngalo khabadawe khulwe sisi yakhole khanga lidalo no bichali liyira misi asi alia mwami na saina achelebo khuberesa likalisyo inyanga ya lero obero no ranga lakini manyambwe mwami na saya acheleba ngo khuberesa likalisyo na khukhwanisiria elikalisyo elilai na khukhwanisiria obwemo bulayi na khukhwanisiria ebindu byosabere birya
byosi bibeni biri mumbera indayi baka byosi binyuni sicha umubasu nukuicha khasibinyala sibinyala khusazika khabadawe niyo mbele myandu nikyo mwame nasana akhuberesya ngia akhukasiryange mberi I ground iria mbwe myandu kinono kinyola ochokinyola mumbera sina ochokilinda mumbera sina kichakwe chiriza mumbera sina apana khuberesya myandu lwangu amabesa kamangu lakini khandi baka bididi kama lobuyuha akhuberesya echinoti echiumaho echikuma kumunyororo kuchidirire lakini no cholinga ebaka bidumya kwene kwicha nikibuyo kachibwao na akhuberesya nga chinoti echino mu linyororo echino mu munyororo echinoti chino chicha lakini chicha kala khabe nemba domolenge na achiambania akhomero no musumari na achidisania asi chiosi pe khu ground achidisana musida sio achidisania aondo kumoyo kwao achidisania khumubiri kwao muyake nokuicha khasi kunyelo chidumula khabadawe inyanga ya lero inoranga nolobola mbwe abantu balokokase kulo bamarocha ko faidika ondi one yebulu ekule sinde ebulwa omundu namarocha ko indiyala lulako ngulye ruse mutoka lulako ngulye mba nyumba yegorofa khaba olukelo nasaye lushechanga kala lakini lunyokhanga khulweshe mulirisi orabana ndesibe ibe wabo olori linga mwame nasaye kolongolo yakende Yesu Kristo kolongolo yakendanga birwe byose siyangia sisemi ya kwamba nakupatia tumaini sisemi ya kwamba naongea hivi ili sasa uone ya kwamba kweli kuna mafanikio mbele yangu hapana ninakuambia ya kwamba ebaka baba mayano kecha ebaka byobano la mera nasaye khasonyela mafanikio kolongulo bano dahanga ewe meda kwesemirisa kumwame nasaye sisemi ya kwamba leo hii utaweza kubarikiwa sisemi ya kwamba kesho utaweza kufanikiwa ninasema ya kwamba vumilie kwa Mwenyezi Mungu khudukubera Yesu Kristo amalura yamalura byawamba sawa byosi na amalura manya esi olio dahanga amaluro manyese kolongolo echo khuseresiriya ebyo dahanga byosi omulisi nyanga lero ino manyori mwame nasaye na bana khubolrangari ewe linda okhulera khumwame nasaye nilikalushe nilio subiri jawabu la Mwenyezi Mungu kwamba hilo ndilo jawabu halisi kabisa khuleshe mulisi orecha wabe ndisibe ibe wacha kuyiruhana wacha ko chirei orulirei ofududi ekorenga machike indiri khaba linda mbere likerushilo mu nasaye korongula ba na khukalusya inyanga ya lero ino khuliyenda bandu bandi badomoha balumo chindiri alama amalama kaya kalya korongolo alama khandi indiri irusia lisubira liria indiri khasanyela khwesimirisia alimo indiri ewelo ni molimo indiri nyanga ya lero saba mwame nasaye saba Yesu Kristo akhusubira indiri yeyo manyori Lazaro mwame nasaye yabola linda ego mulinde mbere lakini jina Mwenyezi Mungu likaweza kuhimidiwa Kristo Yesu utukufu nasema asante kwa sababu kibali chako ambacho umetupatia Baba Yesu Kristo wakati Lazaro alipokuwa mgonjwa ulisema hayataishia katika mauti na alipokufa ulienda ukamfufua wakati ambapo watu walikuwa wamepoteza tumaini naomba kwamba mjoli wako ambaye jemedari Baba Yesu Rabi Bwana ametoboka imani yake anapoishika inaweza kutoka kwa haraka Baba Yesu Kristo Rabi Bwana maana yeye anavuja jemedari naomba mtakatifu ya kwamba siku hii ya leo weza kumtibu jemedari weza kumponya na hakika jemedari uweze kutimiza kama vile alivyokuomba naomba hayo yote kwa njia ya Kristo aliye Bwana mkombozi wa maisha yetu. Amen.